at least nindirahurirwo thimu ni mundu watikirire kuhingurira ngoro, and I even recorded the call no kimuhe story no dikuga ulimwambia story kiria mwahitanirie na Karangu, na I think thutha wa gutuma message yo tondu nie ndiatumirwo kuri we, ndatumirwo gwi Karangu, na niliamua mimi sitaitafuta Karangu, and I will never ndikamwetha, na nie ndiwe kuinamirira mundu ndikoso ndikamwetha, na kumanira Karangu ndakwandikire message gwiraga ria mbere ria ndokire kurehera ndumiriri ni ndonire ta wararia, of which maundu no magikikire. Ngikwandikira message ria keri bara ya kwitana umira, nikakwambia unitafute au kunitafuta, ngimenya nie ukaigua riki kwaririe. So uria mundomi niwe tu munene wakwa, maya mangi na maundu kosa mana ndiragerire last year maratumire nduike sai nimekuwa mimi hata sijui kama kuna kitu naweza fanya. These ndio ni undu uriku ndioi wewe kwa munene no kuhitania na Ngai kana kuranwo na Ngai. Anything else in the world maundu macio mothe ni matuhu. Gwenda Ngai Teresia ndaguthaitha ni ndiuga gukwira njiritwo ni ukuhona tora ndaugire uria nderirwo horo wa Njeru Thiga, and I said it ati gwithiro na ona matiathiete kiuga horo ucio tondu muthenya uria marutira report the following day, that's when nderirwo ni tondu wa ngoro yake na kwenda Ngai. Ngai ni ekumuiguira tha na ni ekumuonera kihoto gia gutura. Ndiguka kuhenania ati Teresia njiritwo ni ukuhona. Na guzio na riria ndari kuu ona ko hindi wari na ruo tutigehotire kwaria. Wari na sister yaku ndigwiciria he handu sister yaku igwire ngimwira nderwo ni ukuhona, ndamurire twitikie tondu nie ni nyonete Ngai akihonia na gutire murimu Ngai atangihonia, na ni njui Ngai ni akwendete muno Njeri na wi mwitikia, but o ni undu ngukuhoya no kore kau ni kaundu kanini muno gakuohete kanini muno na gutire kitiri undu ni mona ata ndi mukigu tondu nie ndi murekaniri. Me I know how to forgive. Tena ndirahagira na ngariganirwo ndirona undu ucio ri they always took advantage of it. Ndirauga ati ringucoka kuohera no ndiririganagirwo ndigacokia kara ringi haria ndarumirwo tondu gucokia kara ni kunyonetie ruo. Me I hate hypocrisy. Maybe Njeri ndigwete na ndigwikiguite ni waritie ndigwete na nikio ndahingire comment nigetha ndikonia andu mararuma Karangu kana hihi magikurume. That's why ndahingire comment tondu ndiabataraga mawoni ma andu ni ndu haha ino ri ni kinyagia ndumiriri ona ndaga gukinyira ri niko najua kuna bloga tu atachukua ama kuna mtu atasikia na bia Karangu ama, but ni njugaga uu ona akikorwo hihi ga story kau ndiraheirwo ni kama ri na uko niguo kwari ri agikorwo milioni imwe ndona kana milioni icio 10 ndona ndingionire tiga ni mundu uyu ri ona hangithie kaundu kana hathia ndambura gatagati ka undu ucio ri ni tondu wa kiria nyonire through ritwa riake tondu andu aria mateithikite ni andu mwengenagira ni Ngai. Ngai ndahana andu athi
muthuru cio no akwe moru muno no ni njuyu ni kuri mundu ene tarithuria kauga atiriri onakorwo hihi I don't know onakorwo hihi anaturithia mundu ngi ngoro na mbeca ni ngoma mbeca money is devil na ni guti kindu kiruta kuhingira mundu hinga na reka inde mwire Njeri na karango wathi kwi Njeri tondu wathi kuriwe ni aguthitangire na giguthitanga na ruo ndiwe kiria giatumire hindi yo kihoto kihuthike gia gukuonia ruo na andu angi ni yoru andu angi ni anabii angi ni arogi na angi ni araguri na matiui na mundu wothe wina maguta ma unabii moraguri kana mogo when mage ota any word ne higaga ciangi ni itengeraga muno ta cia Elisha ciangi ni ciekururagia koguo ndui mundu ucio uragiana nake no ni gire kio njugaga uu ni ndikaria ndwagira bara cia kwa hitho-ini ndikae kwaria maguta maria Ngai anjitiririe marute wira nyambie kwiro yondu nyambie gwitwo muragani nyambiririe kwiro atia tondu ni kuri andu Ngai arihagirie na ihenya muno na kuri andu angi ti Ngai umarihagiria no ni ageki na ni arogi na ne koguo mundu cio muragiana nake hotha ni morukati muhonoku tige kugiana tondu ino kwi mundu tari muhonoku no ena maguta ma unabii kwi muhonoki no ni murogi suki gokiriaria wira wake ni wa kuhehenja Elijah na Elisha umenye mari oru muno matuire moraganaga na ciugo cia tunywe twao ti hinya mahuthagira authority kuna watu ambao huwa wanatumia authority but not power koguo ndui mundu ucio no karango I have come again gukwira ndiwe ka ni uthiite kwe Njeri ka nduthiite no riri ni njuga ati ni ndirumagira maundu ma social media muno by the way Mr. Gaikujua ni ona bara yakwa ndiamenyaga ndigua na ndumia I don't listen ndithikagiriria ni njuga nyenda guthikiriria iguru I don't listen what people say njuga gore iguru ria njira na ngeterera iguru ri njaririe I hate mushene ni thuire maundu ndiendaga njuga ati as long as ngwataniro yakwa na Ngai sawa as long as I'm innocent uguo marauga ni mauge reke ndorane na Ngai na Ngai gikanjira ni uhiteirie no ndare ngithie maguru Ngai gikanjira ni uhiteirie ngania no ndare ngithie maguru ngithie kumwetha njethe wiguano nake tondu wanaiguana wanetha wiguano na mundu Ngai ni ehagirira ndakurihagiria. Happy New Year. I'm Teresia and Happy New Year haijakuwa mzuri kwangu juu kuna mtu amenikwaza mahali na Blessed Salome ulikuja kunitembelea like any other friends na ukanipata nikiwa hali mbaya sana, nikiwa na uchungu, nikiwa mgonjwa na all along sijui mbona unatag Karango na Karango Muraya amenishikilia from 2023 to till date. Last year 2025 I was at the edge of my deathbed. Karibu nikufe. Na alikuja na akanishikilia. Even though sikuenda India ni kwa sababu nilisimamisha mimi mwenyewe matibabu. Na I don't know mbona unasema nitafute. Na hiyo video yako imekuwa ikicirculate. I have no issue with Karango Muraya na siwezi sahau mahali amenisaidia. Pesa natumia, dawa nanunua, anything I'm doing is because of the help ya kunichangishia. Amekuwa akinichangishia, amekuwa akinipeleka hospitali usiku, mchana, trying to make me feel better. Isaac, please, mmeniona through my journey, kina tripo mmeniona. I don't know why you're tarnishing jina ya Karango and my name. Me, I'm so genuine and hakuna any sense Karango ashainitisha. Anatumia hadi pesa zake because the medicine I'm using, they're very expensive
I'm not fit to fly to India since I'm on palliative care. So please, Blessed Salome, if you have an issue, kindly, nimefanya hii video very late na I'm not even feeling well. Kama kuna issue, tafadhali talk to me, talk to Karangu, and let me know where the issue is. Mr. Karangu, I have no issue with you, na usichoke na mimi, na pia watu msiwahi choka na mimi. Happy New Year na ninawapenda.